Ambira nkethisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno nontu bwa kona kanya kwatana batu kindeto cia Weru Jumatatu Thaa Imwe Antonia Christine Wanjiru mbitwa wini wa Kinyeru na mwonanio twa mathithio ni Maureen Komi yeyo ekirite orito utuku bwerwari. Munyaku wa maandamano ya yeta na mbere Jumatano mwanka Jumaa kaunti ya Meru na ingecha tauni cia Kirimara. Akariba mitongo kuritanwa kurema mushere yura yote wetia rwero rwingi. Akariba kiengo kuromba kwe wa sub-county ore na Boba Wandi agatonga barombete witanirwa Wandi u. Na twakuretera gichunje kia bile kia riboti ya mwanya yege kithurano kia mutongeria wa kanisa ya Methodist. Gakwa atogeni orenge tukiambiriria ni ati kaunti ya Tharaka Nithi ni kwirikana ota milioni 1 mweri kumane na ugoti bura butumbite kuthuranwa akiaria na watibaroba weki mushemanio yura wekite kwa Gavana Onesmus Muthomi Njuki na wete kwina malori ya waki na thoko imwe chithirite kieba kuri ugoti akioria mabitha bakuthurania ugoti otira tulinya twitu kwitha tukingwa kaitene kau nabo MCs Mureithi Gaturo na Luke Marengo na ithirite bakithetera thirikari unonto bwa wetithia ngari cia ambulance ngiri 10 o ngari akiwa eneo njira kinya ya kuthurania ugoti ya Bratu tariru mwandiki twa Nteto Samuel Gaishima. Rapid Resort Initiative that we conducted a few weeks ago. When it was mentioned, most people did not know what it was all about. And I want to thank those people who participated in that exercise. Because our development partners, what we did is that we realized that in these revenue cess points, we could be having gaps. So we got our officers and were assigned duties to stay on the cess points for a few days between 22nd of May and 4th of June 2023 with the same officers. And believe it or not, we realize that we are losing up to 500,000. That is $500,000 per week. And how was that is happening? How could we conclude that? Because the moment our team for Rapid Resort Initiative moved out, our collectors went back to the same that they were collecting before. I mean, what was the difference in those 2 weeks? We simply cannot say that during those 2 weeks we were lucky, it was magic. It is simply because there are gaps that need to be addressed. And that is when we decided to put cameras, and even those cameras will not help us unless we have proper monitoring. And that is why I want to report to you today in our call center for 1513 at the Office of Revenue Collection, which is based at Chuka, and we have another center at Kadwana. The three of them, we have 6 people who are employed on 24 hours, and you'll never know them. It is possible today, without projection, to be able to collect from our previous collection that we have done now, a total of this financial year of 400 million, which is even on the lower side, because our assessment by Commission on Revenue Allocation is 759. That is our potential. Do you have any other officer around? Tugita na mbere ni ati ataalamu bore mibwa miti bore ite mwingi uchebana note mibwa miti agentwire nduba kiwa batina thina na mitemoko miti ireri mawa enjiri ya biashara miundene nduba kiwa thirikari ni batere otira mwingi yo kwithira yokianda mutiga itakara baita ya Bratu tariru mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki. Enyakeke mwito zote jwa thirikari izo etu kwa uzo enyanga batu tukara thina turambaniria abo au turambiria otethaniria turaunda ikundi
Getawa forest protection. Udu ni spora gachiri matumbi ura ujikine mono na mantu ja kumenyera rero gucokanire mitu na nda kuga mitore gutamaka gitaka ibiri gutuma guntukuria kwandi mitete gintwire nikenda omba gucokanirwa kairi Plantation itiandawa igitara me yake nganona ikagitwa na ndike community ikaewa miundere jana ndi na araba kaitamite Thaa ici na sarize ina ndibu kuona twina cio thirikari ni ebati utugurira miti na tugeta kwanda na ugu na ndi mitira ira itawa anu bubu bagwedekeja kuthwa kwina mtu umwe wa license ya kutema miti na ateme miti egintwire abwiri gutunwa license iji no ntomitore gwatana kirimara na gwikumerua kwina batu itubati kumenya mwitu wa Mount Kenya jwethaira juri heritage warundi heritage na warundi heritage kila mtu anaangalia hii msitu na kuona mwitu jojo jwena utethio nthiguru ingite etwaki kwa ujo karingithwa irore wiga wanzo cioka na ndankwenda kuga atiri korwa omba gwita na mawaye jawe na weta na mawaye jawe tulira thirikari ni mutunye marese ni chichau amna bubu arenda watho bukuru kunandi ikundi biria bionthe bimenyaira mitu na mamana kwanda miti kagita kana miti je kethwe kendwa na kinyarugo betho kinyago bakarikanwa kwa ute ne thirikari kajukaye bionthe rugo rwendwa ibamenye kwibanda miti nyabo mitu neze bakatetheka na intensive na kana kwithira kwe itukuthithia kwe nyomwera twina mbirwe forest tukuga ikurukwe egwetikiria community bethaire baikanya priority ya kwithaira bakionae benefit kumania na ngugiria baitete mitune na bo bogatwikira moyo mono twenya tina metho tukera bajojo kaandeni na kimanthirege miti meba mauta arigano mwanko chungudi mbakona bwitha bwithithwa nikenda kuona winyange bra miti kuthithia na nare buri kuthweke andwa ndiromba riakwa ni ucu richachi ne thithwe irega tegera mubao mauta jojo boe polisi ne thithwe kana mberu ethithwe tutonyane batu na thirikari na researchers ma university tukarenze goro kutegerwe mantu ja mutejo ndi murimi o mute nda jambarirwe na mbonwe na iba moiba kuona Nkiripotera Weru TV mbechapu tuli mrioki Nyuma yora wari Presiding Bishop wa kanisa ya Methodist Joseph Tombura kuma obisini Kenya na kamiti ya kuthuranira ithurano wekwa nende ithurano bibi thengerete na bwatongeria nkabo ibaki ishumiria utumiria wendi bwoba kwitha bakiokia muthigo yotongeria bwa kanisa umwe wa bara bakumereria mataite kiuni amwe na Bishop Samuel Deye ura wathurirwo kuwatila kanya kaumbere ya ithurano kwitha bikibwithika mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongela nethirite agikaranthi na bamwe batongeria bani bokenda kuthonja kiroto kio kwithira becokaniria kaniseu Rieto Methodist riumana rieto ra kimonimoni methodology gikimiru na methodology imutaratara na kona ndikwa kanisa ya Methodist ikanisa mitaratara otikinya kimo kithira kithika kanisa ne gitithingatirita mitaratara mwanka muthia kinya ithurano biongwa no bimitaratara kere ithuro bia Bishop munene mitaratara iji nithiro ithingatira bwa mbere buru na bwa komenya ete Kristo bonthe bakanisa Methodist beta kuringa kura kwithira gukaria atiri arungamiri kana delegates kuma kiresino ndichonthe igo bethero bakiorotwa bacoka batumwa kiri conference center na area ithurano bithithikaira sino ndionthe ethero gita delegates bayo kuringana na wingi ba Kristo ya kwangerekano na ndeja sino ndienkobo kaga na nyambene ira china Kristo baba ingi ikethero gita delegates 20 aria sino ndi Mount Kenya iri na Kristo batare kethero gita delegates 14 tuthurana ballot kwou nĩgwĩthwo muntu kuthura muntu uria akuigwa nwe akuona nwo wagirite wa kuthura ja Bishop munene nwe no mwanka ithuru ikamata no keno ninto bibi kembere buru no mwanka ithuru na mathomo ya ndigiri endini yo theology
Oraita ngogeja minister kana Bishop Osino ndotathurwa we Bishop munene okoro bwaku butukuruka miaka 35 kana 65 we monoku ni nyankoroki kiongo gyaku ikiwita ngwebo bwega kinya miaka 65 wokaritaya una ndoro kwanda gitiki no monkethwa nyirite miaka 60 au na kenda miaka we inganira ogokeja kwa mutaratara kijejo mukethro yokorokwa kana jutithobo thoku mukristo nde okanise Methodist no ethro gita kotini na pinga ithurano bore nabo bonge na bora baba bengi bate komenya getikisho ketia kusiria sese nyinge rungurungu kirende kimwe kiwa getiki karitorotero miro mono na kwa bwe kethro itantere ingi kinyabange pakethro bakio munyinko ngaroko wengi bange no bari ugatere Bishop Isende orono kumurotero ako satabatere kwethro erungama nontoneka gitene gaka okigwatirite oro kethro transition presiding bishop kanoro watilite eita yari yaways Bishop is Ayande kukia kumbi kataburi kwethro candidate kire kethurano kira twaita nontu womba kuona kwethura nao muntorori ubishine rina nantu baba muthiurunkirite riba kuthithia mantu barithithia mantu yara yo kukara ya kayo over favor na bake ya disadvantage kire barabangi na gotwe candidate tumirete tuganwa to kwenda ali bonde bale parity na same level buga awa kuona yaka uyo uwe ukura active I'm acting president bishop bakona yaka advantage yenu domba kwethira tuna preferred candidates lakini to make sure sheria utumika nonto kinya candidate umwega no atarwe lakini koti twachoka antu bange baita kotini watu gaikwa nullified nambuga amiru betu mwa na no bende baba ingi kurungama ikaba tukirete o agestend miaka 3 uri kundeya ujo Mombasa zote na siasa cia kanisa nyingi ukiakwithira wiyete kwenjoy mureo kithi murantu bakwenjoy in the church then tuwe mtu maybe this side you kia bakenjoy that mureo babangi bakenjoy that mureo the whole thing to me it is service kere barabo kena nabo jabo daktari bundimirete daktari Catherine Motwa Bishop Kadhia na Bishop Isende mtu anakiria kwenda kwethiro ethithia kwa mekitane ja kuthurwa. During my time nitahakikisha kwamba wachungaji wote when we meet as brothers and sisters. Bora onimperigere tabwa mbere buru igo streamline the administrative policies cia kanisa na gushoka kureta antu bonthe amwe nandi nontu twina mbathukano inyingi nandi mwaka jwako jwa mbere jwa iri ikethirwo iri kurithia nkoro mwekuru ethairwo ari na metho jona mantu jationa waibangi na nare bangi bari uncomfortable ni mwekuru na nontu mwekuru no details na nenkwe na kuga ja mwekuru only details mantu jara jampethe timbuga uncomfortable for 26 years of my service mantu ja ujonde jonkwigwa atire I need to rectify sino ndiye ndatongeretie nio yari ambere kumira sa sino ku point out mantu jaja kuthithika na jatebui kana jomba gwitithia kanisa urete agirite na nontu bu nontu ndabatongere ni bonere na kanisa yonde ni onire unkubu kubatongeria na nonda atongeretie nkubu na ibaretekeririe umantu jaja jateretete bubwega na batunga mukono na egitarire nario ninkuwa still nontu mantu ja no kuona kanisa yonde ni rejire amwe still ni kwenda mutongeria umba kurungika mantu jara jategwita bubwega ukari utonga bwa kanisa kuthinjira ninya gucokaniria ng'ondu cia Ngai amwe ikintu bakonda kwithira bethithia ende muntu ena njira cia kuthithia. Bishop Bundi mipango yaku ni rikuko ni utonga bwa Methodist bura kinyaka gitenega bumwe bwithito butonyete kiri marando ugeka mtoro qualified arabatere kwithira ari I want to believe ngwetikiria mantu jonde will fall in place kiri properties that in the church what they just need to do is management na gutega how umba kuindevelop alafu ikethera kwina ngundi stewardship ku my main focus kwithura ni ukaranthi na the stakeholders tukonora tumba kurita kanisa ki marando yiwe kurukirite kiriyo nikenda yumba kwithura ye free na institution isi yumba kumba ku run very very well kanisa eje yetu itino kya bwantu
na kanisa yetu itino kiabwa different professionals including yantu bara bena ume bwa mbesha na maume ja kinya ku biashara maume ja mithemba mwanya mwanya antu iba train kire field cionthe tontu bo oni ndithugania ndeja kuona opportunity u na antu bakaga no bakujire nontu ni unditangu giu antu bare babati kwetha bare in specific institutions ibo bakethura bareo na te ku hard pick kana ndeta family kana ashore murwiri onthe nwe na ategerete kwethura kiona kura kumakire antu bawe mono kumakire sino ndire umite kana kire sino ndiria baitaira ngugi ndaromba Murungu abutongerie bumpe kanya nikenda mumbotongeria kanisa nikenda vision ira ndino ya kanisa mbumbome kukinyithia kanisa to the next level wethe bwakwa bunthe na mwaka unda kinyantwire gwitira kanisa yetu ngugi Thaa ntinda kurira na baria bathuki nchobi na mbogita cia mithemba yonthe ntareni na ngageria gucokaniria kanisa iji na nkoro ciantu no ntoimbie bwa ntara ntiburinga nthi nciejanite asako kana ja kigongwana kana ja mutongeria anciejanite mbere mwathani antumirora kuona kwagirite igita riri. Viongozi tusaidiane, we heal this great church. Wachungaji wacha tumtumikie Mungu sasa. Tuko Jumatano arungamiri kana delegates kumakire sino ndicho nde komine ijere bakethro betri mwaja Nairobi kirimo shamanyo joao national delegates conference no bakethro berugoria kethurano gya ntuko ya Lamisi na kikyo kiumeke muthia mbere ya thingati bakaje Methodist bethro bagita kirithurano tariki 19 na wendo no irigiro bobo nene ni atibeta kuthithurano bibi bakethro bakiona mutongerio mwega orogatie kanchije Methodist komya kinge 5 Nkiripoti Nteto TV kumaja kengina na kile kipsho Nairobi mbeta Boniface Mongera Irwane akariba nkwe kuma wandi ni ametongo ibethirete bakiamukira Moritani nkabo kiorebe mwa bichere bakiaria ataalamu bakimira kuma thirikari nene bawatanirite na thirikari chema kaunti ya Meru ibawete muchere yura mwingi yure yawo wanthiguroni ya Kenya gicunje kia 80 kuma kiegana yuma nthiguroni chia ome bariwe kieto mibakwenda arimi baba inge kwethira bayo kuma kioreme bo kaingi kuringana na kariba ingi beije kimera kia mushereke anda wa matura nyara kure na rojiro ruingi indi narwa ne gyuta tena ontububu ara kari kuma wandi ne amitongo nture ne ankoiba mukirite Moritani kadumba jegyori mibwa kimera kia mushere jwajo kuanda matura ne jamomo gotumera rojiro kaina ambura kenda kuongera mashara ya kimera hiki kiremongo jwa Kenya. Ukiangalia hapa leo tuko Meru County, tumekuja kuonyesha wakulima ya kwamba hata pande hii kuna vile tunaweza kukuza mchele, na mchele ambao uko nyuma yetu hapa ni mchele ambao unaweza kuzwa kwa maeneo ambayo tunakuza mimea ingine yoyote. So inaitwa upland rice kwa sababu ile ingine tunayekuza sehemu zingine kama Mwea inakuzwa pahali ya maji, hiyo ni irrigated. Lakini hii hapa inakuzwa tu pahali tunakuza mimea yoyote ingine. Mahali unaweza kuwa uko na maji karibu ni vizuri kwa sababu saa nyingine mvua ikikatika unaweza ongezea. Nkorokia ataalamu baba kuthomithagia mwingi nibugite mushere jo mwingi jura ijagwaja kirimongo jwa Kenya jumaga nthiguru ne ciaume na ko barenda guchincha untububu kenda kinya gwitithia uchumi bwa Kenya na arimi gutigira bena kigena mibuko yao. Tukiangalia kwa ulaji wa mchele katika nchi yetu ya leo unaendelea kuongezeka. Watu wanaishi kwa matowns, kwa mijini, wanataka kitu ambayo unapika haraka. So kwa hesabu tukiangalia tunaona ile mchele inakuzwa nchini Kenya inaweza kulisha tu 20% of the population. Mchele jwa mwingi tuitaande kurusia ome. Mchele kile kilo egana ile jawandene Kenya kilo 80 chiriuma ome. Leo ni anto 20. Ipo bomba kuwata kile kilo hiyo gana ne tugena ndeni anto 20% ya population ne kulia musere jwaje kurua goko ko turenda kono na tumba kuongera miunda mingi kalima musere aja Kenya kenda mbese iri gwita ome kuleta musere citiga gwita ome tutumira na ngugingi kiriba mwebari miba mushere ne baugite kimera ikibena wirigero ikagarura miturire yao kuanda muchere na uwe kinya kwina baita nkurugi orimi bwa ndengu
kwanda muchere no kwina baita kinya nkurukia gulimi bwa munya nuntu muchere ukari wa muji no kendwa na bei ya muchere riguru nkuruki kinya ya munyora ukurimo wa kwenderia brewery. Muchere gidio bya bikorewa muno inya muntu atara cost chonto weta ndukene mutu je pack kilo ijere twankima na yonge kilo imwe utionaga kwata kamutu mbatu weta dote na mbesi je kwa kilo muchere nya kwata no kudimirwa kwa utu ambuseje sawa manko yuandine amitungo geshigo mbunge kya South Imenti report Nteto cia Weru rea kwa rieto ni mutugi kare Nkatho cia mwanya muno kiwe mutugi wa kare na kiwe mutegeri no ntobwa kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru thaa imwe tonekanya kunogo kanini endu tucokirete na Nteto nkulukio geta kuraya. Dina feel 50 on Go TV. Go TV ndio inakuletea game zote za La Liga, Serie A, and it's into the net again. The Premier League. He has nailed that. Na UEFA. Pata Go TV decoder at 1,999 shillings na 1 month max upate football action yote msimu huu. Go TV. Love it. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene ria kwinagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo egutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere ya kwinagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Kamiti njene kubangania no BCSDC egembe South nibo kugwatogeni na litingoge benu bonde kiri education day iriye bangiri ntuku ya Njuma tariki 19 muri jojo mugwanja sukuru ne ya Christ the King egembe boys. Moro tojo ntuko ne to invest in people, prioritize education. Mugeni wa gitio akethirwa ali honorable Ezekiel Machogu ureni waziri wa kithomo amona atongeria bangi da waziri wa urimi Mithekali Nturi na erio ndio walo ureni waziri wa ICT. Bwinde nibugwati ugeni. Gakwa togeni na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru thaa imwe twicokera ni ati akariba ntere cia Gembe Century bokete mathete ya kwewa sub county ya Kengwira botariria umirombo ukabire no ende bonoka
beta na mbere na kuona gutuko geuke wa DCC inyethire ibo baro mbere bo bweyete ore minister wa Kariabo ndene na wathani bo matura aroretie sub county chiego jinde ni Imwe South na inyamutuate nio ntere chia Igembe North. Mwandiki wetu Nteto Dennis Mugendi na andikithete matheta yana na utatariria shunkuluki Nigukurikanwa ni mbere ya mwanka jwa 2017 riria uria ari minister ukaria bwandene Joseph Nkaiseri kirenga siti ni athirikari kiengo sub county kumani na gicokyo bunge kia Igembe Central utongerie nebo mubunge kuba ikirengo Friend Matiang nawe eja thingatia ya mutuati utongerie nebo mubunge Maoka Maore aria bonere DCC South Imenti nyayo yagunikana sub county ni iso minister ukaria bwandene kithure kindiki araruguriro bisinjero gikaro kinene gia sub county ya Igoji ni mantu nandi jarigaritie na kumakia kariba gicokyo bunge kia Igembe Central bakiuria kwa ere atia na sub county yao ya Kiengo yuntu niyo ya ejenure mbere ya cionde indi twikite sub county rietwa utibubura thithika biuria bakuri mubunge wao ndanikiri wa Karitho turabo turigaritie ado turakariba Kiengo turone minister on defense ya Kindiki igorone tarakanithi arungamite ku launch sub county njaru orende batu Kiengo ni tutwaero mbere na yetu tibura bwithiro no bukari ai tuna mwezimiwa ndani kile na mbunge wetu ethari na no tu represented nture kwa ainara parliament na siomie kwa nane nara kwena delay nene sana mwanka batu tuinga tukethira turi arimbie kuendelea no ntoto kya kulwelia sub county ya Igembe Central na South Imenti itokuona boy baraero jo na irejere nyuma ya Igembe Central na itokuolwelia twe compare na Igembe North yaumire from nowhere na toibo wore Igembe North kwena mutuate sub county na Lare sub county batu twatu tukario na twekwa mela population ya ntube Igembe Central ere oro site kinya ya sub county winge cionthe tukwariria Igembe North na South Imenti so batwe itugutangwa bonene sana na tukethira tukinyeleka nkorone imbi yongwa ithirite kendelea ndene ya Igembe Central nonto utemantu yatithaira yena delay atu ba sub county ya Kiengo ya nirunya before 2017 tukuria muno na tuteita sana kiurikia tukuri ni atiri ni mbie kuendelea na no mamirite masikio na no mami ngwinewe nontu as a matter of fact ukiakolenia ki population Igembe Central sub county tuina population ya 230,000 antu ngiri manele 30 Igembe South Imenti ina ngiri manele na ithano kwa hivyo nyake namba si batu tu baingi in fact the batu weda tu sub county inya Kiengo sub county ni rugono rwithituru kiarirwa igitari raja na nandi akaribaba barira thirikari gukurukira minister ukaria kithure Kindiki wamwe na mubunge wao ndanikiri wa Karitho batie ne bagutungatira Nteto iji kenda batigira akariba mena iji kinyabo ne bakugunika tagonto kongi atongerie barabathuri na kura na babarite ne Thaa itukwaria muno in our locality Igembe Central iba batufuatilia na njira ya haraka sana kenda by 2027 tuthia twina sub county inya ndene ya Igembe Central no ntokia kolelia barabange basi umetofuatilia na haraka muno na tukara fuatilia Thaa Kindiki ari kuo twethia twina inya muno ni ministry inankeri muntonge kinya kuona mantu ya muno ntu ya kwa hivyo tukamamera masikio muno no ntu bila tukwenda ni antu betu bone mbio bone services so antu betu ba Igembe Central twatume antu bomwe batu tutukwenda tongeru na mbwembwe tutukwenda piara na tutukwenda manduindu. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini Kiengo wa ndini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Na bwa kariba wandi agatonga inyabwe bakromba minister wa Kariabo ndene no bangania bwa thirikari Professor Kithure Kindiki baritaniria wandi kichunje bithatu bakiwa wandi unene muno na kariba kumantere Imwe baitange ndo indaya muno ni bokenda kuona utungata bwa thirikari nkuloki boretie governor Onesmus Muthomi njuki weka kuraya nkuchene cha gisiasa atikawe na MCA wa Sylvester Mutwiri ni bokende turariri kethira rikiona mirandi ya witina mbere Paul wakavithia na shio kumatharaka.
iro aria rurarumbite guturirwa muimbano uraromba gitike sinitwa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku Paul Mugambi tiwandia gatunga nene na nibatiri kuganwa ni kingwa kariba wandie no bomba gukinyirwa imaendeleo wa kube gatunge gana mara ukenda kwambiria ndoa kuthi Kemiramba utirekia mijamanio eno na ntuwe mwe na njira igwikari uguto kuga kwa tureambiria na new administrative units iranda ajiriaga ntuwera tuthiete kuthura na itigera ntuwe guy chief nuije to nditwarudia public participation nawe tauga tukagania division yimbia gwetwa Kathangacheni division yimbia gwetwa Maragwa na inge yimbia agagatwe gatonga igwe na division ithatu na ndio barato na yegwe yena location tige chambia na ta location chambia onto brabo mbete kwa twambaru anene na kariba wandia gatunga onzo karida gatunga wondi no nene kwe konjinji simwe terage muthomi ari no nene kweyo gatunga wondi nene ne kwende gichanwa no onzo karida gatunga wondi no nene kwe konjinji simwe terage muthomi ari no nene kweyo neno eno wondi na iko nyinyi ende ruru na toka dhura ora toka dhura achomba tuteria no nduko nene tendo kwa tata na ntoma kadagana ora nge yume di Kamiramba untuko kunene akabacho bagite pecha ni yetu inene monito kuito wandi yetu inene monito kuito wanedwe ne kengo na tio to tede kanonto atiomba korionga kunde na atethia ndeguru no yonde wandi nene mono ito ganedwe ni kengo na tio to gatetheka yetu ya gatunga ni nene mono kwanja bokombe kakagani gatwika kinyanwa wandi ithatu twabwira mono kingo na tio tumba kona maendeleo barabange bakiona maendeleo bunge na burabo takenetia baingi wakagita iguteanirio kwa wandi eno ya gatunga kimaendeleo kona ntuwe kiume kithiru nderire antubara bakwaria ndeto itakubwecha gatunga tutiere ano atutaelewana 13 Katunga ya dhurie mheshimiwa Thaa Mubio athia county assembly athikathwana athia rwigwanwe Katunga kiriwondi 15 cha Tharaka ne yari namba 15 2017 bathura Mutegi Montarugia athia kathwana mbire kurwigwanwe kairi kiriwondi 15 Katunga ne yari namba 15 gipindi gikitugwete gya 2022 2027 gatunge tiri ya kairi bwendete MC kwa gatunga kana butamwendete it's not about love arenda karia baboritie gavana Njoki gutigera na kuiga mpatho cia gisiasa nthiguru na kubanintira maendeleo nterino ntiomba kuga ina kubathuranirite ni uno ntimenya kini kiago na akiri ende into kuga na waya kwegwiba kuthurana tukauga nawe tio tutakomea kuthura wana ya ato getabora na aranerie na mutongoria wetu ni kengo na tio tugatetheka no tio tutimenya aba babetanagiria nabo barabara na kongito kwegwa maragite imakuikore maende na wetu tio gwito athinire to anyamarire tutinde kanya monge mikokoteni na njara kakwithira ukauga kiona itwa mubitirie na yetu murombe pole lakini ukethira babitanirie na baratuthuraga tio tutiye thina ira bathia bakabira na bakara babakara ngavana nathia bakabitania tia tukumea gakwithira tio tuthura utari mwega bara mare tathuraga bara mukothimo tathuraga kana nkondi kana sakariga kogwe ndi kamenyeria gathurite gatunga na itumwe yakura ukauga tia tuthuire weigua agitukionaga nusu ya maendeleo pati irenge atiwa ya MCA nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul ogwa kabithe akariba kiego ya ntobo chiba ishumiretie kuthetere MCA woti muthi mutwiri ura wisekene muno yakaba konyuma ya bamwe bakari umemenerie no ntobo wagibwa mirandi ya weti na mbere ntero bakiaria bo weti bawiritwe ngwataniro ati atike MCA ona ngavana Kawira na ko wanto baraba chindiro kithurano na kithiru babati kwebela buru na kwakaba ko kanya kwithira kiritira kari ngwe ya brato kwirwa Marion Karugi
nguku niyambite na kuwa ni kabako kubwa nibo banywirite kamwana akariba kiego ya ntubochio baraba witurite na wingi kuthetera MC woti mothe motwiri kabako na kumenyethia gavana akathikirio rongo bukumania na bamwe baraba sindirwe kura kiri kithurano kithiru baraba kuwa ni bakuthukia MC wo kiri gavana na kuwa ati kumwata mbaru utongerie ni bwawe bakiorotera kiara wari MCA kimathithibwa batwe turi antu bakiego ya ntu bocio wandi katwiyite kwira gavana wetu yaura ejire arauga ikiegoi ntukwira ari kiegoi kwi project imwe atwere ontu kiegoi market na atwere barabara ya Kathera na atwere barabara ya Kenyanka na kwi mwanika kama ile kemu ile kwi barabara yengi atwere nara lakini kuma u kuri antu bangi bareterendwa na andu itare ate gavana na MC wetu no tubatethira bai no thukinya buriku kwa hivyo antu beta bathukia relationship ya gavana na mheshimiwa wetu kwa hivyo ruare turi akariba kiego iro twite kura gavana ka umuti ndwaitherereo ndwaira ciareo cia giciaci ciathirire na wora mheshimiwa wetu MCA wora bangi bawatanire na gavana kinya wetu na watanire nwe ndio kya guthura kwi mtutu enwe dangerous kiego ya ntubochi ward ibwana kimathi thebwa ura former MCA ura wakaji bakio ya ntubochi ward bonere ate kubo barutira ngwe baramucoka cokia iyo ne asirera ne othai ya kuri yake andamanitha ciantu ne kenda kiyo antu bochu wondi ya ciamani antu bara bautumirwa kisiasa kenda bathukie mheshimiwa wetu ura tuicibendene sana na gavana wetu Meru borite ngwira boina ukithani bandene kithai kungi borite lakini mantu ya kuthukia MCA wetu burekane nwe na bomwero u aturitire ngwi irabati uturitira no itokomea njira ne uturitira ngwi bwe asana no tuicie ngwataniro na irabe nwe na kawira ibu bwe na siasa no tuibwa irite bobo izirete ntukuinka yake nyuma ya bamwe bakarinzere kwandamana bakimeneria MCA kabako na kuwa na rere utonya kire timu ya mama na nikyo yatumibati kuona wait na mbere tubara ba utumirwa ne kimathi ba o kanviari antu bathatu bakithana cua mbeca kithumba iba menyeretie guthanwa mbeca itare ya kimathi bakire yotheri thayo tecio bakona kikaba cia kure otheri thai ka bakarita biashara ka bare mayantu bange ibareke kabako ibareke kabako aritengwe maandamano yara bakubanga ya kunengera antu manelele batu antu bakio itwaritiba ngwe batu itokwanirwa ni ngwira tukaritirwo mwasimiwa kabako batu tukwirwa sana mwana wetu ayonka reka na baba kuwa ate wonka itukwirwa muno tuna wonka Kimathi no twamwatire kura miaka 10 atari nyaka ngwika kari no tebwetete thai kinyake thiata tote mwangu kura nyaka thukie MCA wetu bariwa ni baisi watho na ni bakumenya budget utongeria bothiru niyo ekurita ngwe na kuwe MCA woka bako aekirwa mayone no ntuni bawatanirite na mama na ni berigirite witi na mbere bobu inge nkoroki antu baba cinderwe muno bakimathi reka iko wata muntu nguo atorutire ngwe itokomeambira cia tengi mbanjitire akolokere icio cia ni cia ta kwenja kuruta ngwere ira ikuruta mwankaru ari ya kona kithira iyo ntuki wondi ngwire iri thino ntukwira tractor irari na sirito ngwe cia ciari cia gym ira rakilukire na ngwira cia tieli ni MC ro ri kwira rombete na no ntu banjentie MC bara baikuthai na ngava no ikuthai banjentie one ndira kilukirwe ni takutango 2023 2024 nkiripotera Weru TV kuma kiego ya ntubochu Igembe South Mbitao Marion Karugi wa Kenywa Arito baskuru ya rea ruirine ndibe na gya kwerirwa nyuma ya mubunge wa gishko bunge kiukia bore mugambire ndikire ubakira nyumba ya kurara nyuma yera bare niyo kuya halimo na arito skuru ne bawatanirite kwithira bakiwirirwe taliare no mubunge mugambire ndikire akiwa kwino bato bwa kurenga jeki kithomo tira na pena wirigiro boto robupoya Kelvin Kimathi kumabore na shotariria Mubunge wa Bore mugambire ndikiri na tongorete kiatho gya kunekana nyumba ya mama ya shukuru yari arwire girls na bo inyuma yo kuthonde kwa kulokiro bisi yewe nyuma ira yari okuyauka nyumene
na tukwijite aja kunenkanira ndomtile eje bona aja no ndomtile ngere leo ni eire na tone bwega tutethie cukuru eje no tucukuru eje tukwenda karabwega na endelete ukura bwega itongere tu madam principal ko tukinyire aja nikena tunenkania kenda ana ba manara kirasi ne bara mama bechoka aja kairi mkuluki muyumbe uyu cukuru eje ne ngaus na edioro kiri barabara baadhi turi national CDF tukamenyera barabara erogoro na tukambira kuruthithia mwaka juju nikenda skuru eje ana beto baya protection vile tukona hiki tukengera atwateithia aja ndomteleu no ntoro haraka itirathira kabisa ni kwenda Thaos na vile twachwa mbecha kidogo nikenda na ndishe ya gwikirwa cha kwambira gwikirwa lakini alitoa watonye mbere alafu na tukabangora ule Thaos igekirwa na kumakiriwe kiriboko ni mitaratara na mibango mwanya ko ni BCA ukiria ntero uci aruire muno kiri kuna mwingi mature ne kenda kuthia mantu maingi zaja tukuthithia nara ntura yetu aruire rorera igoro necho na nyana arwe iturari na ntubara ba Thaa Water Works bejite kwambiria process ya ithima bila togira tukambiria kwenja ntura eji yetu aruire rorera iturarera tutwa kithimene kirabu ye kyaurire na ke athuka gwatuikana ndi bwa wengi njeru tukenja kwa wekenderea na tukuthima bwa wengi na aria kithwene na tukuthima bwa wengi na aria kithima kirithiria na kira kirithiria kina rujuru rwingi muno rugaikua rutero kirua na rungi rurete ndeji pwantureji eruiri ko that's a high volume bwao na inyere tutwa kinyoneo high volume bwao tingi cha kawaida sawa na ndabere bathuganie bone kada no tukere pump ikomba kuringa at least 2 kilometers gwitie barugirine na kumakiria ciari wa muna atongoria bacukuru iri nyuma ya kwamukira domo ici arito betu bara mama ilasine na bakurara bakuthomera no bakurara lakini ria mheshimiwa wetu aigirwe kiao gikinejera na mpuya wa gutibua na itato ana twetu iracine mwanka thai na ndeto na kugirirwa na gukenera no ntwa betite ndo mune ciao batu itukua tu na kugirwa na mheshimiwa itukua tugikwira twire ndi gwita ngugira yonthe watu nenkira skuru eje mwanka skuru ikinye level era tukaigwa tugikenera na inya wo kaigwa gikenera njokie kanyagaka nchokerie mheshimiwa wetu nkatho no ntwa gutwigwira kiao cukuru eno etanegwa ina thini ya discipline na untonu ekarikire ya turingire muno ambuge mbere ya mheshimiwa tuyo ne gukorombera ngai anoenda gutuika president utuike nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Katho shemwanya muno kiwe Kelvin Kimathi tugita na mbere ni ati gavana wa mbere wa kaunti ya Meru no reimu wa timbaru munene wa ngwataniro ya Azimio Peter Gatiro Munyana likithete na kuwa maandamano no yageta mbere kiumia twitite kaunti ya Meru na mishie ngende ni akirimara munyoro kuthiatene na atongiria bangi ba murengo ya Azimio ario mathakarua iborete thirikari ya Ruto kwithretariria no ntumo Kenya okulokira mathina ya maingi yario witia gwotoro ukarikano kiumia kithuru maandamano kaunti ya Meru yaremere buru nyuma ya mabitha baburithi kwithira betanganira na munya hamwe na njuri yawe Anthony Kathenya gatumenyethia cio na njira ikinyanirite itigere muthenyo wa rwaki maandamano ma ngwataniro ya Azimio kuthithika kwambire muthenyo 3 mpaka muthenyo 5 uria wale waziri wa urimi kiri thirikari mbituku Peter Munya ni augite maandamano mamakathi na mbere kaunti ya Meru kaunti ya Thaa Nithi amwe na kaunti ya Embu Munya arugo ta Kenya bangi akarima Mount Kenya itio na bone bainyirikite na alimbume ya muturire na ona kinyi muthenyoju bakeumire kuregana na utungire bwa Rais William Ruto na antu ibare kwa exercise right cio ira ikatibene ko antu wa Mount Kenya ya Kenya bara bangi untu ibai nyi maisha ya ikuthai batura in demonstrations na demonstrations te kwithia nyumba cia antu kana kura antu demonstration ni utura barabara ne bukono bukiona nakia butegure tu imantera kuendelea
Kulingana na Munya, polisi batile kwa Kenya bonde kanya ga kuandamana otabule katiba ekuga aitha nethite na mbele na kumenile thirikari nekiria kuga neyo gutumira ikundi mwanya kia polisi kenda kuthithia wenyangia. Itukweleano baba ina mantu akwithia nyumba na kura antu police iskuondire gwithitu ithirikari. Antu wa Mount Kenya ibaici demonstrations ni haki eku ya utura woneka utianiri mantu ya kuendelea. Munya nereithitie ati botatongole bantereno batikila na bakathi na mbele kuminelia laba kuona mantu matikubwa kithirikari ya Rais William Ruto. Na batu ria atongeri ba Mount Kenya tutikira. No te mtoto nenkerete rume rwa kwaria ketha kwe wawe twina rune yire. Tukendelea kwaria na ngwe ya atongeria ikwaria rira bakona kwina thina bakera antu bo itwabere thina ni yite bamwe bare awitikia nende iba umiona bongwa thai boda bondo te mtu kumba witithia utumba wite boda boda wana okumuchi muntu muyuthi uraita kia boda boda akona bia kura kamutu ania muchi ationa bia kura mutu ntu yoitirie ationa bia kura petroli ntu ni aitirie ninge no butura tukire tutekira. Munya akimenagire muswada kigino mwaka wa 2023 na ulolongamitwe ni koti mpaka kwa thaino. No nturiro kwirwo wethero ina biashara ya milioni 1 waitere witwa turnover tax ke kwirwo bonka muntu ketho ina ka biashara mbere kinyo menyeka kwibio kuona ke biashara iu ukethero yita mbecha ukenekaira thirikari mbecha na antu bendia ba mira endia ba thoko na are kurwara ba benda kia makandamia na boga bau bonthe ibo batagetetwe kana ibo bathimiri iceria injaru we ya kuthirua. Waziri ujo thirikari mbituku ni amenerite tongole bantereino balaba kubamenerio ntuku bakibaulagia batige kumeneria thirikari kulingana na Munya baba ni batongole balaba kulewa mbeso ntuku bakiulega bameneria olware Rais Uhuru Kenyatta. Baba utura tukiri baraba kurea State House MP baba atrima na State House bakarea ira bakurea nao bakanirwa bakanekora bia kuya kurera ni viantu no tere antu betu baitikiria handouts antu betu batirera wani handouts antu betu barera wani ntu bira muntu akwiritira wengwa mundene yawe na ruya rwawe akona bia kurera mwana we tutitikirio twethu antu ba handouts na tukarongoerwa twanjie Uhuru anjie kurwa akira wanu no kulita mbecha cia kuthurania maandamano iturona michamanio yoro kwe video ikuthilunga tukiona video antu bakene kairwa mbecha baita michamanio ni nara omambi ko tukaritanwa ni baraba ichi kunekanira mbecha cia antu ira bakuia iba kunekanira mbecha. Munya nathite na mbere na kuulia Rais William Ruto na kambi yae kutigana na ule wale Rais Uhuru Kenyatta na kuleithia Kenya bulaba gucensia uchumi na bulaba thithitie kile mwako mumituku. Baraka bari nduna rito ra Kenyatta baukira bakarota Kenyatta bamami bakorota Kenyatta rukiri bakorota Kenyatta ibaka yakaba umire nduna na rito riu na antu betu baraumire au ware moiko ni kubwije uchumi antu batethekare kama antu Kenyatta bukuthiria thirikari ni rai bukuria mwaka chu itukwenda kumea mwaka yure ingwire kuguritirite antu uchumi kabo wito kithuka thiringi ke kwinama kawa ikathirire makandamia chiringi 20 ya kurwa Kenyatta urathiririe makandamia no urathiririe kawa Kenyatta no uraitithirie mutu untu tukwonora antu iba umire au oi manto history ba utua thai maroya karoya ramuta nera che kithana etiona murao thirikari remi ni umbiri na itukuona twinde baithwane bakathilunka bathilunka campaign ne kanisa ne baume baitenge bauma baitenge no gwa kuendelea nabu utibu tukuona no ka economy wete kithuka. Kulingana na Waziri Munya akariba kaunti ya Meru, kaunti ya Thaa Nithi hamwe na kaunti ya Embu ona bone bainyirikite anene na ali mbume muturire ni akinya muthenyo ethatu ona bo bakeumiria kire maandamano. Kuma muji munene wa Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kathenya.
Kathoshi mwanya muno kiewe Anthony Kathenya na kiewe Mutegeri na kiebonthe barabomba kwithia bekinyaniria Nteto cia Weru Thaa Imwe Nteto na njira kinyaniriti wona chilo mabu ya 3:30 Anthony Christine Wanjiru mbeto wa Winnie wa Kinyeru na muona leo to mathithio o Karimorin Kome. Ni Weru.